Kulumkai jotono nani channel o kai tong no norok ani channel no subscribe khlai ko subscribe khlai redi ang kata katal job advertisement ta online information related videos sanamo nge faidi tini kaisa notification ailinai o notification kan kai personal interview ni bagai je SOFED to Livelihood coordinator livestock te cluster coordinator ni exam ruoi group discussion rubai tabuk notification ongkhorka personal interview ni bagai hingkai o jaga o nai di personal interview for the post hingkai Livelihood coordinator tekisa tongo Livelihood coordinator livestock tongo te cluster coordinator omo under the TRLM Nadioro atro taring kimi 24 tarik Mei jora tingnai omo ongnai nai di SOFED ITI Road Indronagar Agartala West Tripura o nongnai Gangkai noro video no paithak jora te nai tong ni tep kam ka saiman no bagui te oro rijaka details schedule hingkai date and slot for appearing personal interview ni bagui hingkai website o rijak tongo ang direct link pirwano description o norok thangai download khlai nai di norok bo post ni bagui bufuru norok ni PI khlai nai di hingkai o jaga o sajak kanai di orok sajak nai the candidate appearing the mo interview ngai di from original documents verification bongnai account ni sai sika norok ma thangai amo verification ngai te form fill up ma khlainai kaisa form rijak tongo angani description o rirwnai norok download khlai nai di form tonga form no fill up khlai tlangai ma tlangai norok ni documents bai original documents tai xerox copy tlangai self attest khlai tlangai go jaga o mane oro sajak kanai di rang rijak lak personal interview attend khlaina bagai gangkai nai di o jaga o je Livelihood coordinator livestock tongo tekisa cluster coordinator ni bagai mo personal interview ke amo ka application form o jaga o nai di Livelihood coordinator livestock tongo cluster coordinator roll number ruoi photo thepao noroni je nangmani nai di o jaga o name of the candidate tongo father's name tongo permanent address mono joto fill up khlai tlangbai permanent address tongo present tongo social category tongo contact number email ID date of birth tongo hingkai nai di o jaga tongo name of the examination graduation onward or qualification the experience previous experience tongo jaga o previous experience tongo gangkai nai di experience period bufru experience duration tongo name of the company organization id hingkai declaration by the candidate declaration ma runai ro signature full signature place the date the documents hingkai oro nai di PRTC tongo Aadhaar card certificate age proof admit haike madhyamik birth certificate tongo graduation the experience certificate gangkai je candidate read ma je group discussion rubai nai rok tabuk personal interview ni bagai oro rihinjaka gangkai omong nai di 24 tarik ni simi gangkai 24 tarik ni 18 tarik ni simi 24 tarik jora 18 tarik ni simi 24 tarik jora omo ITI Road Indronagar Agartala West Tripura o nongnai gangkai tinin bagai amsu nong situ jotono no hambai.